Kusile bogogo, kusile bomkhulu, siyabingelela namhlanje ntambama. Inkosazana yamanzi eza ngemvula, uMamlambo lo khulumayo, indaba ezitha Gidawo yalehaha. Siyanibulisa balaleli, thina Mageba indaba ezitha osithula isikandaba, uzulu omnyama mvula simhlophe kaphuma namageba. Siyanibulisa namhlanje balaleli, ngizokhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu, isihloko seyingane ezingasekho ezaphuphuma, ingane ezakhishwa ngokwenhloso ney'ngane eziphuphumile emhlabeni, ikakhulu ebantwini abanesimo sabantu abadala, abantu aba-spiritual gifted. Iye ibahluphe kakhulu le nto leyo ngoba makumele bathathe umsebenzi, yiyo eza kuqala ivale into zabo. Ngake ngakhuluma ngayo ngaphambilini balaleli, I think kule minyaka emithathu or emine endlulile. Kodwa namhlanje ngithanda ukuyiphinda futhi kancane ngoba hayi abantu bayakhathazeka kakhulu ngayo le ndaba le eyomnono, ingane ezaphuphuma. Thokozani. Ingane ephuphumile ikabili. Kungaba ukuthi mawumuntu wesifazane isisu siyabamba sichitheke, ungasizwanga wena uzitshela ukuthi insuku zakho zokuya emalangeni ezindlulile, or maybe delayed or kanti bokubamba kuchitheke ukuthi you are not even aware ukuthi kuye kwenzeka isigameko esinjalo. And le nto leyo inokwenzeka kakhulu spiritual, if they really need ukuthi ube nesimo somnono empilweni yakho. Ngoba mawunomlozi kuba nezalukwazi ezihlala emanzini, amandatshana wethu agada lo mnono wethu ukuthi spiritually uhamba nesimo somlozi, uye ube nomnono wakho ohlala emanzini. Wena you might think ukuthi uNkulunkulu uyakuphanisha, uyabamba kuyachitheka, uyabamba kuyachitheka, kanti sokusuke kufomeka labaluzi bakho laba through umnono wakho owasemanzini. Umnono wasemanzini njengoba ngike ngasho ngaphambilini ukuthi yingane zakho ezenzalo ezingazange zazaleka kahle, iziphuphumile. Then abanye-ke baye benze nama-abortion, uthole bazikhipha ngokwenhloso. Makhosi. So ingane mayiphuphumile isihle leso esenzwa umdali kanye noma unomkhubulano oyingcwele ukuthi ube nesimo somnono, especially if you are spiritual gifted. And ne-ritual yakhona ayibi aggressive kakhulu. Ingane mayiziphuphumele yona ayibi aggressive, ukuthi nje kumele uyenze i-ritual yakhona uhlambulule ingane. Ngizaza kuleso sigaba ukuthi ingane ihlambulula kanjani. Kodwa mawenza i-abortion, lapho-ke umntwana khona uba very aggressive. Impilo yakho iyahlangahlangana, abantwana bakho abanye abaphilayo baba nokuthi bahlukumezeke nje, ukuthi abasakhuli kahle, bahlukumezwa yile ngane owayikhipha ngokwenhloso. For example, let's say le ngane yakho i-first born yakhe iyaphila, i-second born uyikhiphile, wenza abortion, the third born iyaphila. The last born yakho, the third born, iyohlukumezeka kakhulu ngoba siyihlushwa ulo mntwana lo owamkhipha. Uxolo. I-first born ingathatha ama-gift walo mntwana wakho owamkhipha. Utho ukuthi maybe lo mntwana wakho owamkhipha beka spiritual, assigned la emhlabeni, so lama gift wakhe angaya kulo mdala, utho ukuthi kodwa lo mncane uyohlukumezeka kakhulu, kuyenzeka naloko. Abantwana bakho bangasaphili kahle endlini, nawe into zakho nje mawuthi ulungisa lokhu kuyamosheka, mawuthi ulungisa lokhu kuyamosheka. Angisho nabo phela abantwana bafuna ukunakwa ngoba manje basuke babe nomona ukuthi okay wena umkhiphile ngokwenhloso kodwa laba abanye abantwana bakho bayaphila. So umntwana khona uyathanda nje ukuthi abe aggressive phezulu kwisimo sakho sokuphila, kube ngathi umntwana ohlukumeza impilo yakho kanye nezingane zakho eziphilayo. So kubalulekile bantwana basekhaya ukuthi ulungise leso simo leso. Usilungisa kanjani leso simo leso bogogo? Ingane eziphuphumele kahle, kungasukuthi ikhiphe ngokwenhloso, uye uhambe uye kubomalume bakho, uyolungisa i-ritual khona. Into efunekayo uthola umelaphi wendabuko noma isalukwazi esikwaziyo ukukuhlambulula. Uyahamba nenkukhu emhlophe emanzini, yisikhukhukazi, ayokuhlambulula ngayo wena mama, ayokuhlambulula ngayo emanzini. Abanye bayayuza intelezi naso isigenyamba ukufaka khona lapho, bese bathatha inyongo, bathatha umswane waleyo nkukhu bakugezele kuphi emfuleni ohambayo. Nakhona mawufika lapho emfuleni ohambayo uzoya umbathe impahla zomnono ezimhlophe, bese ucale ushweleze, ubeke iladinyana lapha, ubeka amahewu, ubeke ubisi,
ubeka amaswidi, ubeka imali, ubeke yonke into lapha phansi, uze uzoshweleza ezalukwazini, ngoba izalukwazi yizo ezigada leyo ngane leyo. Thokozani bogogo, ngiyaxolisa ngale sigameko engisenzile uma kube ingane yakhona u-abortile. Uyaxolisa bongasiyinhloso, isimo besikabi, mhlambe bengasebenzi, mhlambe ini yenzani, you state your reason ukuthi why leyo ngane leyo uyikhiphile. Kodwa uma kube yingane ongayikhiphanga, uyaphahla, uyenza ilayidi kahle lapha phansi elokudla, ubaphe, then kungena isalukwazi-ke bese siyakuhlambulula, sikuhlambulule ngayo lo mswane nenyongo kanye nesigenamba, ukuthi uklineke bogogo, uklineke. Yabona like uma uhlambulula, uma ushonele ukuthi bakuhlambulula kanjani, uziklina kanjalo lapha emanzini bogogo. Kodwa-ke masuhamba-ke ubuyela ekhaya, ngoba phela nikhumbule ukuthi umfula awuyithandi imithi engcolile ngiphi. Masuhamba-ke sebayokugeza-ke manje mawuye ekhaya, uyufake ayisho uma uye ekhaya kumele kuhlatshwe imbuzi, abomalume bakho bakuhlabela imbuzi. That's why ngithi ceremony yakhona kumele nenzele kubogogo. Mabakuhlabela imbuzi lapho, wena awungeni, uma ngaphandle kwegceke, angisho uma ngaphandle kwegceke, bayayifaka imbuzi yakho, bayayibika lapha egeyidini lakagogo ukuthi uzohlambulula umntwana owahamba emhlabeni so or maybe owamkhipha ngokwenhloso so because of this and this and this. Awungeni uma ngaphandle. Bayayihlaba, bathathe amakhubalo anjengekhathaza, bathathe umaphipha, bathathe ozintaba, bathathe umagucu, bathathe nomdlandlovu kanye neminye imithi yokususa amathunzi amnyama. Bahlanganise lapho nomswane kahle nenyongo, bese beze bakugezele ngaphandle kwegceke, bakugezele ngaphandle kwegceke. Bese lokhu kusalayo if unabo abantwana abaphilayo bazokuthatha bayohlambulula ingane zakho eziphilayo. Mawuqeda ukugezwa ngaphandle kwegceke, sebayakubika-ke nawe uyaguqa egeyidini ukuthi manje-ke soyangena-ke manje, ungena kuphi kubogogo uyotetishwa leyo ngane. Before bakutetisa-ke bogogo bayohlambula ingane zakho eziphilayo, ngoba nazo kumele zithole inhlambuluko, angisho njalo le nto leyo. Ngayo na le mixture le obokade ugeza ngayo. Thokozani. Bese-ke obviously lapha endlini kagogo la ubeka khona emsamo, la bazokutetisela ngakhona, isihlahla sokuthi bakutetise kuyuzwa umlahlankosi, ngoba kumele bakutetise as if you give birth. And then babekile lapha impahla zomntwana, maybe abantwana abayi-2 asazi phela bogogo, ingane uyazetha amagama, kuyaphahlwa, umcombothi ukhona lapha, yonke into ikhona lapha. Kuyaphahlwa ukuthi wena zibani bani namhlanje siyakwamukela ukuthi nawe ube yilunga elala ngaphakathi komndeni. Uyabona, kubizwa nezinye ingane ziba khona lapho, laba abodade benu, laba abafowenu, lo ubani umfowenu, lo udadewenu, ubani bani. Siyacela ukuthi ungabahlukumezi labantwana, ubaphathe kahle, nawe wamukelekile. So negumbi lakho lokulala, nawe uzodlala nabanye abantwana, uphile nabo la endlini. Makwenziwa bokhisimusi, naye niyambekela lapha emsamo ukudla kwakhe. Makunomunye obirthday yayo, niyambekela ikhekhe lapha emsamo. Makube kwenzakala ini, animkhosha naye. So loyo mntwana loyo nimbathisa lezo ingubo zakhe. Mina ngiyithanda ingubo yokulala, ngoba mawumbathisa umntwana ongasekho impahla, you don't know, sometimes you estimate ukuthi umntwana una 6 or omunye una 7. So ingubo ichaza ngoba ikhona forever. Uyamthengela ingubo yomntwana kahle, mawungabazi ubulili, ukuthenga ingubo nje ikahle emhlophe, umntwana azigcokele yona. Uyayibeka lapho ukuthi na ingubo yakho, naki imicamelo yakho, uzolala lana, njalo njalo. Uyambeka lapha emsamo, nibeke ukudla, iladi, kwakho konke ukudla okuthandwa abantwana. So methile igama. Bese-ke maceda-ke ingane ziyadeda-ke, izalukwazi ziyeza-ke, seziyakutetisa le ngane, ziyakutetisa ingane ukuthi manje soyaphuma-ke la esibelethweni sakamama wakho. Siyakhipha-ke manje nazi ingubo zakho lapha emsamo, uzohamba uyohlala khona. Bese mabaceda ukutetisa-ke abantu abadala-ke, sobiza le ngane ezinye ukuthi sondelani-ke nangumfowenu or udadewenu, uzibani bani igama lakhe, sondelani nidle naye. Nabo abantwana badle khona lapho, badle naye, nawe uyasondela lapho, umama uyadla nabo amaswidi, yonke into. Uma udla nabo lo uyakhuluma ukuthi lo uzibani bani, lo uzibani bani, khululeka manje, ngizokuthatha manje, siyasuka siya la ngihlala khona, ngoba la kukagogo.
and then uthatha amanye amaswidi asele kube nabantwana abaningi waphonsele ngaphandle. Thathani bantwana bami nawe phuma uhambe uyodlala ney'ngane zakini ngaphandle. Bese makuqeda that ceremony uyayithatha-ke uya la uhlala khona ubutha umsamo half uyahamba uya nawo la uhlala khona ufika uyamtshela-ke umntwana ukuthi wena zibani bani mntanami la kusekhaya ufika umbeka emsamo ubeka nale ngubo yakhe yonke into. Makunama-birthday ikhekhe leya emsamo liyasikwa kudlelwa lapha emsamo nabantwana. Makunani naye niyambekela iplate lapha or uyahamba uyodlela khona lapha emsamo naye ukuthi ajabule abantwana. Nabo abantwana babanamaswiti nje abantu kumele babeke lapha emsamo baloku bawacosha lapha emsamo baloku badla khona yabona into enjalo. So ukuphumelwa yingane ugeza ngembuzi kodwa imbuzi yakhona ihlatshelwa ekhaya, and then inkukhu ugeza ngayo emfuleni, inyongo umswane ugeza ngazo kuphi emfuleni. Amakhuba ngiwashilo bogogo ukuthi unga-eda ini, angeke ngitshele yonke into, angisho angeke ngitshele yonke into ukuthi ngi-eda yini, but lokho nginike kona abokhathaza abomathunzi amnyama, abomagucu, ozintaba, omaphipha, nako kuyasebenza kakhulu bogogo. Uyalisusa uyayihlambulula, uhlambulula umntwana ukuthi naye ahlanzeke la khona alale kahle. Ngikhohle ukusho ukuthi emfuleni lamanzi lawa wakulomfula lawa obukade ugeza ngawo yiwo oza ngawo la endlini ukuthi base badibanise lo mswane nabo labantwana bathole wona lamanzi lawo ukuthi nabo bahlambuluke ngalawo manzi lawo. So akuna shortcut. Mawusedlozini-ke uyafika-ke siyakulungisela abantwana basekhaya, uyangena la edlozini uthole iy'nhlambuluko zokuklina idlozi, umnono, ngoba idlozi, umnono, yithunya zibe khona indayelo ukuthi uyikline. There will be a time la sikuthatha khona-ke manje sesoyenza le ritual ukuthi sogeza ngenkukhu. And then just before siyakini siyabatshela abomalume ukuthi wena umuntu ohamba nomnono. Sesiyamthatha-ke manje singena ngembuzi kini. Uyayibona lento le, it's the same process but manje songena ngedlozi, the very same process le besiyenza le bengintshela yona still usazoyenza nawo kodwa mase ubuyela okokwini ngoba thina sesigezile ngenkukhu ukuthi isithunywa sakho sikhona ukuphakama, sakunika igobongo lomnono ukuthi ulidle ukuthi naye agezeke ahlala aphefumule ukuthi umlozi wakho uzokhuluma. Masubuyela ekhaya-ke siya-arrange nabo abantu abadala ukuthi siyacela ukuthi ingane iyonyathela kubomalume makuba umnono khona kwabo malume bakhona yabo njalo. Makukhona izalukwazi siya-arrange nabo ukuthi imbuzi-ke sothi masifika nibe senihlabile njalo njalo nazi amakhambi okumele niwafake lapha phakathi bese sigezela ngaphandle egcekeni. Uyangena-ke kuyogezwa nabantwana bakho lapho, the same procedure le ngishilo ngaphambilini. So isebenza kanjalo abantwana basekhaya. Kodwa the nice thing about mawusedlozini mawudla igobongo lomnono liyabageza bona, you connect with them. Umlozi wakho uyaqala aqhume lapho phakathi khona la ukhula khona uyaqhuma, so that mawusuye ekhaya sokuyafana ukuthi manje soyomfaka formally emsamo ukuthi naye angasaleli ngaphandle. And then masikufaka ngamakhosi kamoya ziba khona inkukhu ezimbili esikufaka ngazo egedini vele ukuthi siyabafaka manje siphinde sihlambuluke ukuthi nalapha ekhaya bakhona ukuphila labantwana bakho, kungabi ukuthi abakhona ukufinyelela egedini. Ngakho ukuthi mawuthatha umsebenzi wabantu abadala vele masifika thina before singena kini kumele sihlambulule indlu yakho, sibuye siqinise, sibethele lapho wena usesengaphandle. Uthi mawungena vele zonke lezi zinto lezi engizikhulumile kube sezikulungele. So umnono awuveli uyeke, futhi akusukuthi umama kuphela. Yes, khona kubobaba sibadedisi, abobaba kube ngcono kakhulu makuba unkosikazi sesimdetisile and thothi nisabambene nihamba ndawonye, ubaba yena sigcina ngokumgeza ngenkukhu le emfuleni bese ezeke emsamo akhulume nomntwana. Kodwa kubomama kuba more complicated ngoba inzalo ihlala esinyeni sikamama. Especially ingane yakho makube uyi-abortile yiyo eba aggressive, it's a must ukuthi uyenze leyo nto leyo. But makube ingane yakho iziphuphumele siye sigeze nje ngomswane wembuzi, the same procedure kodwa ulaka alubi luningi kakhulu, nayibona into enjalo. Kodwa ukugeza mina ngibona kufana abantwana basekhaya obahlambulula ngokufana, sokuthi makube um-abortile komele ushweleze from emanzini
ushweleze nasegedini mawugeza ngaphandle ukhuluma iqiniso kubantu abadala ungabafihleli ukuthi mina ngenza into eso bomalume or bo auntie ngicela uxolo ngoba naye lo mntwana umameli angisho ukumamela ufuna ijustice naye uzusho ukuthi ngiyaxolisa ke le ngane le ngiyacela ukuthi nayo ithule inhlambuluko namhlanje iphile esimeni sami ngiphilele iphile nabantwana babo ingane yami uzibani bani umazise uvume izono zakho maka aggressive it's more kuba buhlungu ngoba manje nalezi zinto buzijwe ukuthi it's a dark secret kumele uyikhulume ngoba noma uyifihla ngaphakathi uyakuzwa kumele usho ukuthi mntanami ngakhipha ngokwenhloso kodwa benginesimo esosongicela uxolo ushweleze kodwa i-ritual yakhona iyafana so ukuthi umntwana makaziphuphumele umntwana khona akabi aggressive unomangala nawe uzobathi nomnono ungazi nokwazi akakuhluphi kakhulu uyabona into enjalo instead uyabulwela akuprotect enze yonke lento leyo kodwa makuba umkhiphe ngokwenhloso hayi uyayimesapha i-financial yakho relationship abantwana abaperform esikolweni abantwana bayafeinta abantwana bayagula nawe then lokhu this that umshado yamoshaka uba aggressive umntwana onjalo so kubalulekile ukuthi umntwana umhlambulule abantu abadala mawuzala kimi ufuna ngikuhlambulule abantwana anginankinga bogogo ngiyakuhlambulula mawungenalo idlozi and then siyenza ngale procedure ngitshele yona amanye amakhubalo angakhuluma ngokwenhloso ngoba ngeke ngikhiphe konke phela esikoleni ngikhulume kodwa lo lawa ayi4 5 engibakhulumile hayi akufani abantu abadala kuyasebenza nabo nayibona into enjalo kuyasebenza nabo umntwana uyamhlambulula umntwana nalabo abashonelwa abazali abangazange bahlambululwa kumele uhlambulule especially mawuthatha umsebenzi wabantu abadala kumele uyihlambulule ngoba idlozi alihlali phezu kwenzila ngoba wena makube unobumnyama bokuthi awuhlambulula abantu bakho abadala usesenesinyama naye leyo nto leyo kumele uyihlambulule abantu abadala uyahlambulula uyayithola inkukhu emnyama uthola inkukhu emhlophe uhambe uyohlanjulwa amakhubo lwakhona akhona nawo kodwa ngeke ngikhulume yonke into uyahamba uyohlambulula wena ungathi hayi thina ekhaya bathi sabazalwane asikhona ukuhlambulula therefore angikhona ukususa lesimnyama uyakhona wena ukususa uli-1 mawuthatha umsebenzi wakho abantu abadala kumele ubahlambulule so that abantu abadala bakhona ukuphefumula ngoba uba nawo ama-visions ubone uyenze lokhu but uthothi inkinga zakho aziqhumi kahle because of wena inhlambuluko abakayitholi normally mina abantwana abafika la endlini ke nginokubenzela indayelo ngawo wonke lamakhuba lo ngakhulumile plus nokunye ngihlohle lapha indayeleni ukuthi mabafika la bayihlambulule for in case if kunomnono lapho phakathi or kunabantu abashona bangazange bahlanjululo or ini yenzani amanzi amnyama ngifake lapha indayeleni ukuthi abantwana bazi clean bona ukuthi ithonga labo mase siqala sirola ngokwedlozi thothi ithonga labo selihlambulukile so injalo bantwana basekhaya angishiye